Eskom e re go nona gore go thutupa go bakilwe ke mathata go Unit 5. Unit 4 e be e lokišwa ge go thutupa go direga. Go tloga go motho yo a go betšego ge e se fela bašomi ba šupa ba alafetšwe go letšhogo. Go ya ka mmoleledi wa khamphane go kgaogagwa ga motlakase go ka bakwago ke tiragalo yeo e ka ba go seng kalokalo. We are now entering the peak maintenance season since we have just gone through the winter, so there will not be a significant impact on the occurrence or risk of load shedding as a result of this one unit. Go tlaleletše ka gore ba šetše ba thakgotše dinyakišišo tša go utulla modu wa bothata le gore ba na le maano a go fokotša bogale jwa mathata a ka hlagago. We are able to have even a reserve margin of about 3,000 megawatts that is available currently. So we are quite comfortable with the risk of load shedding going forward. Kgonagalo ya go kgaoga motlakase e ka gakatswa ke mošomo o tla thomago mo nakong e sa feditšego pelo wa go lokiša diyuniti tše dingwe tša go fehla motlakase.